nk'uko mubibona rero kuri kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana Apotre Ngarambe Aimable, aho rero arakanyamuneza kenshi cyane ko gukorana nawe muri iyi minsi irangiza umwaka, aho rero adufitiye ibitari bike byinshi cyane. Haza kutubwira no kuvuga umunsi mukuru baheruka gukora itariki 17 z'ukwezi kwa 12, eka mbere akavuga ibikorwa bitari bike byakoretse kugira ngo bashike kwiyo ntambuko. Tumuhe kaze yidondore yongera nakuramutse wewe uriko uradukurikirana. Turabaramukije, amazina yanjye ni Apotre Ngarambe Aimable, niyo mazina yanjye, akaba ari ngiye mwungeri mukuru w'amashengero ya DMH muri iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'ahandi hose yakugururwa. Ahangaha turi mu Irohero, iyi ni Sikirisare, icyicaro cyacu kiri ku Musaga, niho dukorera ibikorwa by'Imana, niho twatangiye gukorera muri 2010. Nkuko wari bitubajije uti umunsi mukuru muheruka kugira, twagize umunsi mukuru ro 17 z'ukwezi kwa 12 tugira turangize mu kanya. Twari turimo guhimbaza anniversaire y'imyaka 12 ishengero ryacu rimaze rikora, dushimira Imana yuko yabanye natwe. Ni nacyo gituma wabonye twanditse turavuga ngo uhoraho yadukoreye ibikomeye, none natwe turishimye. Tumaze imyaka 12, Imana yaratuzigamye muri iyo myaka 12 ukorera Imana, urwana na shitani n'abadayimoni ndetse n'abanzi b'ishengero. Urumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Nicyo rero twari turimo guhimbaza isabukuru tuvuga tuti uhoraho yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye ndetse dushima Imana bikomeye cyane iyo ko n'uyu mwaka wa 2022 ko Imana yatuzigamye kazigama ishengero, twese tukaba turi bazima. Imana ihabwa icubahiro. Icyo nshimira Imana gikomeye cyane muri ibi ngibi Imana yaba yaradukoreye, nakubwiye ko hari byinshi ariko harimo kimwe. Naje mva mu kindi gihugu kibanye cy'u Rwanda, nza muri kino gihugu mpageze ishengero naritangiye ndumwe nkuko Imana yari yampaye yerekwa. Ariko icyo nshimira Imana gikomeye muri iyo myaka 12 tumaze gusengeramo abapasteri bagera muri 36. Nyuma y'abapastori 36 tumaze gusengera, hari abadiyakoni namye twamye turi guharura bamaze kugera nko ku 130. Abo ngabo bose umva ninjye nababatije kugeza ubwo narobanuye, abandi baramfasha. Rero kugera muri iyi myaka 12 urumva ko twatangiriye ku Musaga 2010, twaruguruye aho bita mu Kibitoki cya Rugombo, aho bita mu Gasenyi, turugurura aho bita mu Cyunyu, turugurura kuri Sisi, turavayo turugurura hano haruguru mu Ijenda, turagenda mu ntara ya Kirundo. Rero kugera muri iyi myaka 12 ikintu gikomeye gihari dushimira Imana nuko Imana yatuzigamye kandi umurimo w'Imana ukaguka. Urabona ahantu hicaye, ntago ndi ku Musaga, ndi mu Irohero, nabona ko hameze neza. Rero ni ikintu gikomeye, nubwo twagiye kubigeraho bitugoye cyane, shitani turwanya. Urabizi ko shitani dakunda ishengero, ariko dushima Imana ko twageze uyu munsi kandi twitegura noneho kutamara imyaka 12, twitegura kumara imyaka 1000. Imana guhumugisha. Urakoze cyane. Yesu ati ni mugende mu mahanga yose mubwire abaremwe ubutumwa bwiza. Uravuze ko ishengero icicaro gikuru ari hano, mutegekanye iki kugira ngo mukwize ubutumwa bwiza no mu mahanga? Ego icyo turimo gutegekanya yuko buri ntara yose y'u Burundi, buri komine yose twahagira urusengero, kandi tubigeze kure. Turafite ahantu hagiye haba ibicaniro, turafite igicaniro muri Suwede, turafite igicaniro kiri ahantu muri Texas muri Amerika, turafite igicaniro kiri muri Canada, turafite igicaniro kiri Bugande, turafite n'igicaniro kiri muri Kenya. Ariko
hariho n'ahandi za Australia, ni henshi cyane tugiye dufite abantu twitegura gutanguza igikorwa, ariko viziyo yacu ni uko icyicaro gikuru kugeza igihe Yesu azagarukira kizaguma mu Burundi, ntabwo kizimuka ngo kijye mu kindi gihugu. Bizaba ari intahe zikomeye dushaje tubona abantu barimo kuva muri za Amerika, za Canada, Uburaya baje ku cyicaro gikuru ahangaha mu Burundi. Niyo viziyo dufite yo kugira ngo tugeze abantu ubutumwa bwiza, abizera babatizwe. Ndazi ko abakristo bacu bari ku isi yose, za South Africa barahari, ni benshi cyane aho bari hose. Icyambere ndabaramukije, icya kabiri nacyo mbifurije umwaka mwiza w'intsinzi, kuko mukozi w'Imana turi kuvugana uyu mwaka tugira twinjiremo 2023 ni umwaka w'intsinzi. Ndabaramukije nongera kubatera intege uko bakunda umurimo w'Imana, igikorwa cy'Imana, barushirizeho noneho kugira ngo uyu mwaka tugiye kwinjiramo hazaboneke umwimbu ukomeye cyane, kuko abo tumaze kubatiza ni ibihumbi n'ibihumbi, ntidushobora kumenya igiharuro. Namye ndimo kureba aho twandika abakristo ni benshi, kandi intumbero yanjye ni uko uwo nabatije wese abwira ubutumwa mugenzi we nawe akamugeza ku kubatizwa. Rero ndabateye intege, Imana ibane nabo aho bari hose, bakorere Kristo kugeza igihe Yesu agarukiye, abaha igitsibo nk'icyo natwe twese tuzahabwa. Ni ibyishimwe rikomeye iyo novuga ko umuntu ariko arashima mu byiza Imana yamukoreye. Rero nkuko mubibona hano kuri zino mbonesha kure turabashimiye, ariko kandi twifuza ko umukozi w'Imana noneho agira akajambo novuga kanyuma ko kwifuriza novuga abantu bose bakunda Imana, eka mbere n'abariko bararangiza umwaka, abatekerere novuga akajambo, eka mbere n'impanuro z'umwaka mushasha. Impanuro z'umwaka mushasha, mukozi w'Imana, ndasabye abantu bose babankurikiye Zaburi Imana yaduhaye Zaburi ya 91 kuva ku murongo wa 5 ukagera ku murongo w'13. Ni amagambo Imana yaduhaye meza, ni isezerano rishasha Imana yaduhaye ry'ibintu izodukorera muri uyu mwaka wa 2023. Ndashimiye cyane abo dukorana ibikorwa by'Imana, abo turi kumwe muri kano kazi, harimo coordinateur w'ishengero ryacu Bishop Benoit, harimo umwungeri Rivera Tarsis ariwe representant legal, ndetse n'abandi bose turabashimira, kandi tubabwira ngo uyu mwaka tugira twinjiremo mbibutse ko ari umwaka w'amashimwe. Ako naza kurangirizaho gakomeye Imana yadukoreye, ariyo mpamvu twavuze ngo uhoraho yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Imana yakoze ibintu bitatu, ibikora mu ruhande rw'ishengero, ibikora mu gihugu, ibikorera umuntu wese ari mu Burundi, uhereye ku mwubahwa perezida wa Repubulika ukagera ku munyamahanga n'undi muntu wese ari hano. Ibyo byanteye gushima, niyo mpamvu twavuze ngo uhoraho yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Imana yaratuzigamye mu bintu bitatu. Icyambere cyatumye nshima Imana cyane ni indwara yitwa corona, yagaragaye muri iyi myaka 2, iri monogoza ku isi yose. Uburundi Imana irabuzigama, dusigara twenyine mu isi yose. Imana iratuzigama, ibintu biracika, uhoraho atubera amaso. Icya kabiri, Imana yatuzigamye indwara yitwa Ebola. Nje maze imyaka 12 muri kino gihugu. Iyo myaka 12 nama numva bavuga Ebola, inganda zigatikizwa, ibintu bigakomera, ariko uhoraho yazigamye igihugu cyacu, iyo ndwara ntago yageze ahangaha. Icya gatatu ndangiriza nuko uhoraho yazigamye iki gihugu cyacu cy'u Burundi, abanzi bahagurutse, abanzi bashaka ko biba nabi, abanzi batifuza ko igihugu kirara impore, maze uhoraho azigama igihugu, arangije azigama ishengero. No munezero ukomeye cyane, kandi nongera kubwira abantu mbabwira nti uko uhoraho yatuzigamye, ibyago bikomeye, ibihugu bikomeye rutura ku isi byose bikajugumira bigahinda umushyitsi, twebwe Imana ikatuzigama,
2023 Imana izatuzigama, 2024 Imana izatuzigama, 2025 Imana izatuzigama cane cane. Ico ndangiriza kuvuga mukozi w'Imana gikomeye nuko kuva ngeze muri iki gihugu mu kwicumi na kabiri, kuva itariki ya 26 kugera 30 haba hari igikorane cy'amashimwe mu gihugu kw'isi yose, haba no muri Isiraheli. Imana yavuze iti Isiraheli ni igihugu cyanjye, ntago icyo gikorane kiba, ariko cyabaye umuco mu Burundi. Tumaze iminsi turi mu kirundo, twese turimo gushima Imana. Rero iyi yakoze muri uyu mwaka, ntimucike intege, no mu yindi myaka igiye gukora. Ejo ni heza, murakoze. Imana ibahezagire cyane. Yego, merci.